Nkethinkatho na ntegeri bwega nontuba kuona kanya kugwatanira na bautwe kiri weru weekend thaithatu mitagwa Nchinyari Kinyua cyane jamwe tukubanganira icyo tukubona arwa kirinde tocheto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Siasa kumatabo kadhama thikone ntere Chiegembe siasa bakioneka kujukia kanya kando aria kwiringira ndebe. Kema DCP ba siasa bangi barabara mugaru na thirikari kuwa Rais Ruto na arongwe tia Meru kwa Kagita. Jema kumantere Chiegembe guturana kimako ni kura kwa mwendo wao ure atoneka kwa mweri nande. Na biashara baka munara gukia bire bige kigina kiria bari kwa mukira kiri mubango Joy Empowerment. Watorino kairi Purity Richard no monanire wetu wa mathitho tukianjiria ntiso chetu siasa mwanya nibonekete kujukia kanya kando aria mathikone ntere Chiegembe kuringa siasa o mtu akejukia kanya gakwiringira ndebe akere mathikone ja Philip Kirera mubunge Dan Kele na ajuketia kanya gaka gwitetera na kuria gavana Mutuma kuririkana karibu Gembe nuntu batea mukagira mbe chai nyingi nore tia kariba ntereu kugwatambaru gavana Mutuma kwa kebindi kenge na gwite Kinyari murengo ne tutam na te jwithro akijo erukira akiuga Ruto no wakajukia kanya ka urais kairi na mubunge Taitumu akioneka gwike miguu kiri umwe waregani bawe ntere cia Gembe North. Mwandiki wetu Anthony Class Chabari no karima thikone jaja gatumenyithia nkuruke mzee agutuma twatirima na kianine ki magirina magana ama anto kuma ntere mwanya na baigango mwanya bodranite kinini ikia amurongene primary na moroto wa kuingiria amukuru o Philip Kirera nyuma ya utura ndeguru no mianka igana rimwe umwe. Yule ambaye amewaweka pamoja kwa muda mrefu kupitia nguvu za Mungu ameondoka. Kwa hivyo sasa mzee Kobia uko na kazi kubwa sana ya kuweka watu hawa pamoja kwa sababu leo tumeletwa hapa na marehemu mzee Kirera. Atongoria mwanya bakithina mbe na kuga igitariri gutira aria siasa aria njiritie gukira iboye ganto bagatijana na kuringa siasa china thiri na ogo nyuma ya umo baraba kuromba agite ike obunge ntere Chiegembe North twenda Daktari Victor Alaibuni kuga ati we akatwikithia akithomo kia utheri na munonkoroki kuthina mbe na kurwa na maitha ntere ino tuiba ubethero bana randa Isiolo South ana baba murongo ndo na marire na tanke ibo baindikere constituency Isiolo South Isiolo North the same so okiaria no ndo mwana njesi indetete askari 147 enama ndo moru obone obundokia watawa nikenda benda maina yareko wetera waturwa I the chairman of Kefis 2027 mimi nitakuja hapa Gembe tutaongea na watu antu watu mburgiwambi rabo kona no ambi bwa munangere ngwere kubwira nonto yate kipindi antu betu ende na itara siasa ni kinyire udhoibu yabo mwingi sana tukaroreni weta muntu wanonge nonto wataro no mwembe Taitumu atarwa kanto aki kana kinya Daktari mwanajesi kana onge no mwembe atarwa na batu roguriko ko to karweni ka to ekero ndo bwinge kuromba kura teuthu je ina mtweru aki ni achore tinje ina maore ni achore ukaruma mtweru aki no ntubwa tinje ukaruma maore no ntubwa tinje kura isi ye taurito okwenda ntukwira kuringa kura anani adaloi na kinya mama berere nkuona timu ya mbua achore bakayuyu bakiwa mama berere ne kayuyu isawa kayuyu no eto tumwendete muno inya berere to eto Gavana Mutuma ntothinkia wa mwana mubunge Julius Taitumu bakiuga atetagarire ora kurikana na ambassador wa nthiguru ya Somalia wa nthiguru ya Kenya na Nairobi iri ciarite matunda mantoni megimira turocoka Jumatano kwendeke yondokera na mbira Isiolo ni ondokera loi
Kinyandio kauna hiyo angete maendeleo. Kwa tuachamba je manto theri. De kuambiria kuingana na nteto yu National Security Council ya Iguru Nara ni babururite bonda point ithatu. Bonda point ya Kiunga, bonda point ya Liboi, bonda point ya Mandera. Nekenda miraye tanande birabitierie ne stakeholders bamira to akarande nekenda to banga ne atamireka uma Meru to implement bill rereo to bwethie board ya koera antobaraba to raira mira okay ya Meru reka weta ke mongoro ko ramira reka weta ke otene ko ramira reka hukuma motwate ko ramira tirimana na otongeria bwa Meru county bakwire wetete mutuate kuramira mbiana ngurukiba wetete mirandi inge mwanya ira omuntu athaite na mbena gwichiatira nikenda aretera antu bake kuma Murungene Ngebe North Peter Class Chabari. Kiama kia DCP Meru nigitariritie kiri tayari na nikibangite kujukia utongeria kirite bianthi na kinya biankathi chieguru buru bakere kagita karabo trimanete obisine cha kiama kia Meru atongera baba ugita Meru bate kwenda buru kwa irua kaire bogete Rais Ruto na arongo etia Meru kwa miaka na bobo tekarika kaire amwana siasa barabo kari inkire beneje ni amwana methikale ntore Mugambi Manyaranki roteberere Karo Muriuki na Bange Nkabo Kale Mutembei na gutwache Kenya. Gicemania na arũirigĩte ba kĩama kĩa DCP mũkarĩrigĩte wa kĩama kĩa DCP Meru James Mithika ni arĩtie antu arũirigĩte bonthe mbere ya mwandiki wa kĩama Mithika Lenturi na atongoria bangi arĩa Mugambi Manyaranki Rotebirere na Karo Muriuki. Na arua tukaina mucemanio wina matunda mea muno yuri mucemanio wetu wa number 2 tucemanite na bara tuwita pillars kana ituikira kinene kia DCP ni bo barabetite kwa MCAs, MPs, women representative, senator na governors. Ni akuga kiama nikibangite bobo wega kujukia utongoria wa county na wa Nthiguru. Tuirende kuyukia thirikari 2027. Yes. Na turoya thirikari icio yere thirikari ya county na thirikari ya national government. Ni atindikirĩtie antu ba Meru bate kwenda gutae Kenya kaire akiuga Rais William Ruto na ete Meru mawirane maorongo miaka ina na kagita kaune gakinyete muthia. Itarara ndo tukuona mtu wetu Kasongo ya Meru n'urongo ako ya kwira antu na batu to DCP tukwira Kasongo atiri Meru nirathirire antu bakurongoshwa Meru nirathirire antu batina ume na nontu barabo kuthiata tukuona bate na gitominete yo kantu ba Meru turenda 2027 tukunengere MCA weka Ameru heshima MP ukaantu ba Meru heshima women rep ukaantu betu heshima senator ukaantu betu heshima na governor ora wachokia iteyo nesime Meru ara itura tutetekeria we ya Meru utura waka State House watu ikira airport watu akira launch anga nyumwe witwa golf we ya the following day uture nende tutikira bypass ya kuma mukutano mwanka maoa bunu urongo ituramenyo murongo tuire bungi kabisa as a party to kwera atire siasa cia urongo nirathirire na rende tweta kukunenkera atongeria ba heshima barabatiretera Ameru urongo. Mwankare ukiama kia DCP nikiandikithitie arũirigĩte 156 kaunti ya Meru kionanirie gia kugwatwa njara na kiama kwithirwo kiri tayari kujukia utongoria. Kiama kia DCP dene Meru kena baraba kwenda ite nkuruki yantu miro ya nara mirongo 6 na buonka ite kiromba rokura kena antu bele bathatu ringenirwe kuringana na ndwarira tukaina sho narua na bra tukumenya ni atikire anto 10 ndene county ya Meru anto muwanja ni bakiama kia DCP. Yes, correct. Kale Mutembei, Weru TV.
Njaya mwarimu Frederick Getije kwankurukia mweri nande na karite na kimako na kithikiro kumania na kwithirwa urite Getije uria hurire ntariki 23 mweri muthiru mwaka 2025 aritanaga ndene skuru ya Kindani secondary na mageria John the Janja chore na kinya skuru kumukinyira jatichari matunda kura kwawe gugitonyerwa kinya ni mabisa bandikiri ende kinya bo batomba kumuringa ritho njaya mutano nande ni kurombora wonde umbikia kwithirwa ena umenyo inari abamenyithie Dennis Mugendi ari na rugono ruru rwakeao Imbisa ya Frederick Getije mwarimu cukuru ya Kindani secondary Gembe South na urite na nandi mweri mwesu juthiri atatongwaritho nteto sikirite nja yawe kiebagi kinene bate kumenyina etire kana ni mbio ya mukarikire friend aurira kuma tariki 23 mweri wa December na niaretio so wakuntu kuonde iko report nyakwa boris ukariport nyakwa ndisi ayo te report ego atigana ntugo cionde tukoromba tukua oni karia mami okimbi be tororo munu imbi be tumba yani kodang kuibwe nteko mente mienya kueleza lakini yankoromba buruko gedwa kwa muntu yani kwa muntu monete kana nyakuri antu bamwate lukiria mwana uwo pankatai. Mwarimu Frendi arari muritani wa kithomo kia mathabu na biology cukuru itigite na muthomithia arena kunja atigite mwekuru na anabairi ba miaka 5 na ungi 10 na kila nandi bakuromba ni uria akamwona kana kumwigua aringe riboti niyo ndire na yothirikari gukurukia rwanyiro polisi ba usunkuni mushino mawe kuromba gwita na mbe na gusunkuna ikarikariri nkuruki tumwethera ntugu ucio ntheru ari ni mweri umwe tutera muona so ikia twamua ku reach out to the media kenda tusaindua kuria musoro wetu mwarimu acoke kirasi akaritanira na bara aratire saindira tafadhali tu reach out ke political class ke kila mtu rombikia kwithira ambikia ku raise out the voice kenda friend tumbikio muona acoke anabawe aratire twana tunini kama kamyake ko mkange kamyake 5 kinya skuru bateomba kuria mwegoro ke dengu kinyarita so fio ngo bategomba kuria nyumba baraingerwe tutekomenya bora maisha ya na baba getaita. Dennis Mugendi weru weekendi mushine o Maua county ya Meru. Abiashara baka munara bakiaria barin kubundi bugite mwankira na rwaturi batamukira kigina ka empowerment kirakia kiombira kuthwage kiuthwa kenda kubaguna bakiaria ni borotete mubunga gontuko Shadrack Mwiti bakiuga ati bakinyithirite kigina giki bagitana mbere na kuga kumana report irereo ni ati ni bamukire chiringi 157 indi bo batamukira kinya chiringi bugite nande bo ni banogi kugaira mirigo ya bange na nikibumirite na kuga werune batakinyirwa nimbeche iji mutugikare na chekinya ametuzoea June jumudhuro jwa biashara baka munara nkobo baraba shumirite kumenedia mubungi wa Southimenti Daktari Shadrack Mwiti bakiuga mwanka muthiru ari kureta ndipiki dhure kendike Southimenti kiri mubango jwa empowerment na gikundi kiao giatengwa ikae wangiri kana rimura 57 bakiuga batwire bathingatite na monkira na rwa kinya batirona ndururu ndige toka kamnara nkobwaja batu nya chiringi emwe iramerera igundi biyaruta byombe batu tutonoke ndumonga bayi kikundi getoka kamnara aja iti biashara baewa chiringi ngiri 157,000 watu ekatokanenkerwa mbesa tonenkerwa ikundi binge byonde byonenkerwa mbesa watu kikundi getoke tewa mbesa toeta obisine chionde tokerwa babwe toabonenkera toeta kaire tokerwa bokanenkerwa rojo twete mbe janto barwe twale mbe aziaye siana nchi nayo to kwa yaje mingire to mantwalia no ndo bayato twale mbe chakamna nyambe jito dina koli toletari batura bekiete ibare kabisa batu kusienda ndo batu abo to ngeyana anyi
Korokini bamenereti abisa bare obisini ya mubunge mwiti bakiuga batina umana ne aya. Oda muntu akatabiti kanyakina, oda muomba bombe. Bawe keta mawasiri janjera. Badole ke mito bade egui. Beko baurwa. Iro ejiro kubango ke kaire. Ba ino kona mbese so dimen turamba amba na kugure kurungare. Obisi jandi akire nyare. Ambake. Nya dunyani. Amba da kwenda oma, do dia batwenga. Batwe bake no kalika mnana, batanya mangana harwa. Obisi Sandra kiena amba baba bauga hoi. Aka yakora kwega magendo nyombe wewe. Je murira nguithire. Ikyo kona ndi batitwarirwa nguo toigwa muri. Muthiene a biashara bane baugite bathurite daktari mwiti nontu bawendo indi bakiuga monkira thaija tabaguna na kinya nombi na bakiuga nandi bakunoga ni kumukamatana ni bamwikite nthi kiria baugite siasa ne cha mwaka jwa 2027 no kabagatigira kwana Chani yake akethwa gwete atere. Why namba achia auto meja kwenda. Kulivya maendeleo za udhimenti. Maendeleo kwa vividia le. Ikwe namba achia tuwe kamnara nto. Na tuwanto makanana. Tona wangini uchokora uwekira nguvu aja. Ujo chia iragia. Bato ototo wa iria kaire. Ekite ile kinyete. Nato kunoga. Nato kunoga na magoe. Nato kunoga na karakima. Nato kunoga na iria nguvu. Iyo spende. Ndenda kuga atere antobeto twaringire daktari kura na wendo bonene tokera wa daktari imutongerio mwega tokera wa daktari imuntu ina mbesa mono lakini narua kwa tuka daktari na korea mbesa cia muitingoge oria munini mufanyi biashara oria munini ofisi ya daktari na antoba daktari na mbesa cia kamnari ile Nianza kwa Sandra Kiwan no ofisi yewe na toto kwa tuwekera Keripotranti toshaweru weekendi reakwari etwa ni motuge kare Batongere twene munene wa barabara ingende ne mbunge nene Kimani Ichung'wa tongeria bamurengo jwa Kenya Kwanza ne bakinyite county ne Marsabit kire mambura ja empowerment kire ekuru arabajukije kinyakanya kumenere rutere ruregania Yoya Dado wamama hoye wapi sauti yetu ya kina mama nisikia hapa Marsabit. Mmefurahi kuona wageni hapa? Na nimeona hata hapa Marsabit nyinyi ni watu wa mlima. Si nyinyi ni watu wa mlima? Si milima imejaa hapa Marsabit? Na nyinyi watu ya mlima mnasema ni 2 term. Hata huko kwa ile mlima ya Mount Kenya tunasema ni 2 na tunasema ni 2 term sio tu sababu ya kusema mambo ya kisiasa. Tunasema ni 2 term sababu ile kazi mnaona ikiendelea hapa Marsabit. Stadium kama hii mmeambiwa kijana yetu mtoto wenyu Nur anawasaidia kujenga hapa kupitia kwa serikali ya William Ruto. Ni kazi ambayo inaendelea kwa kaunti zote kwa nchi ya Kenya. Sisi tunasema Ruto ni 2 term katika kaunti nzima. Kutoka Saku, Northern, Moyale, Laisamis, kaunti nzima ati tumesema nini? Munionyeshe mikono ya Ruto ya 2 term. Hivi karibuni kuna mtu anaitwa Wamunyoro anatangatanga kule Nairobi katika televisheni na kila sehemu ati anaongea juu ya Northern Kenya na viongozi wake. Mimi nataka kumweleza namna hii. Huyu Wamunyoro mwenye alikuwa akisema pesa mingi inaenda Northern Kenya na hawafai, ambaye alikuwa anakampenia 1 shilling 1 man 1 vote, ni yeye ambaye alitaka kunyima sisi pesa. Wakati rais yetu alisema maneno ya vitambulisho Wakenya wote wapate kwa usawa, akasema Northern Kenya ni terrorist, hawafai kupata vitambulisho. Alafu sasa anapinduka, anajaribu ati kutenganisha sisi na wananchi wetu, ati kusema viongozi ndio hawafai. Yeye, he has no obligation, he has no moral authority
to talk about Northern Kenya at all. Ile inafaa kujulikana. Mambo ya kuchochea wananchi na uongo na fitina, ati kuambia ni viongozi wao ndio wamewanyima maendeleo, ilhali policy ya serikali ilikuwa ni kubagua maeneo kama haya. Hiyo ni mambo ya uongo ambaye haifai kuruhusiwa. Na nimemshangaa mwingine sana yule Kalonzo, ati hata yeye anakubaliana na mtu kama ule. Yet pahali anatoka kule Kitui iko nyuma tu kama hapa Marsabit. Basi wewe Kalonzo, kama unakubaliana na Wamunyoro kwamba viongozi wamekula mali ya wananchi, na kule Kitui nani alikula? Na wewe ndio umekuwa kiongozi miaka yote. Tanambera kurumira tsochito twachokirana akariba igembe Central baraba gutetera mu bunge wa Dan Kele nyuma yo korotwa ni kurira bisya na ke barabare form 4 ni nyuma kagitakate kuraja okebebe mutambo. Africa Eco Locked on Weru TV. Weru TV is now shining beyond borders across Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Malawi and Zimbabwe on Azam TV channel 342. Africa Eco Locked on Weru TV. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the StarTimes app to never miss a match, even when you are on the move. StarTimes. Enjoy digital life. Across Kenya's 47 counties, ability is everywhere, but opportunity is not. In many homes across Kenya, this is where the story stops. But every year, thousands of young people refuse to let it end there. Through the KCB Scholars Program, 1,000 students are selected each year, not because their lives are easy, but because their potential is undeniable. We are able to give scholarships to the most brightest and most needy students from high school through to tertiary. Naweza kushukuru tu KCB kwa kunipatia scholarship, itaweza kunisaidia kwa maisha yangu na pia kusaidia wazazi wangu. Nashukuru kwanza, alafu nitasoma kwa bidii. Mama Kanana, miuzie kwa unga. Ungangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri.
Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Uko ready ku entertain? Usually. GoTV inakupa more shows. Juu wewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes, 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 yes. That's good to know. Gwita na mbere kurumira nsoche tutugicokera kurubanjuri ncheke nibamenerete no rito ekarikare rwantere yure ya mtu gutuma ndugu chake wendo na mburi ya kuruba bugita pono ntobo botebu iburu na kinyabote na kanya kirimikarire ya miru bugita tabo buka karika kaire ni untu bugita kerumi na ndenje nkadha Mati Mugambi na gutumenyethia kuruba kanjo ya njuri ncheke kuma mbari cia muthambi munthi barikanite na kumeneria makarika moragaragi wenyangia na Waginthoni mara methiritwe magikarika mbari cia mitheru gwa kiumia kimwe munthi ya muthaka athiete agwatamburi na untu kenjuri ni untu muthuku sana na nikankuriga muntu tukamurutha tano untu nwe ri muntu mwabetia njuri ne betetie untu no mukuru no na mwana wa njuri na makosa ruthite kintu gwa ruthie bajire tora kwa ripoti umetheruka ina rugari oyo akigwataga tumboi nambuge tumi muntu makumira maingi muno ona ntano imwe igiogete tukoino jena thina ringana na kurwa banthenge ya umbirwe mparika mwate ura umbirwa nturume na muntu murume kumbirwa muntu mukahamu na koguta kuruba gintu ire ibakomakania na ara muntu murume akumania na mparika eno ntunga inda kwira ombire jiega na bwajio kiga gya kurutha sex kibo gya kuthikioro kibo riure rire gutwikirwa ejiaro gutonyia kana ni gintu giu kingwe gutumira gutonyia ku then there is something you are messing na ngayaga gupanishi very well na nuntu tebu kwagirire leo no kango condemn ige untu takiu kereka na ulo galika amushombe atikana kaludona nigaka muntu karume na kane buma inge bire kambende kumwira ratio ya ntu arume tu akane 1:8 aba kiaria na ndeki bande to wa kuruba baba ugite makarika mamai megi ma Waginthoni na ruthi makarika mamai babateri konenkerwa nthinje indito cha kiwatho untu ni condemned sana na tukagwe kaire na tukagwe kaire ona mwena mujou tukaokeria tua ona tiga tukwenda kuna watho mtoto kali ngona maiga gakua ona kino tuthirikani augire tutomba kumania na maiga kali ngona thirikari kiumia giki wandie ni ametheru irathiurukwa na gukunikirwo imagina nkinya manto matari mega nkutho to kiuma kwa muntu murume na mparika turathungira antu arumeni na twana twatwiji mantu marakuruba babanjuri bameneretie na nkinya kumaririkira mitheru iguturaga chere na aturaga chere umene murambe waturaga chere nuntu mitheru ni otwirigite no wirigite kuria muntu wirigite kwigwa muntu emwekire tuge nyama jia muntu ikerwa chuburiani na ikireja gwatwa mitheru iria mitheru niyo yachoka kuonekana muntu murume mugima buru wa miaka pote gintu amamite na mburi yuthirana mitheru no yonekana muntu murume mugima agikira kana ka muntu murume tako twala akienda kuraria nako
niyo nduga mirero niromberwe kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Nyuma ya nyomba ya nteto ya Weru FM na Weru TV kumurika thina ya mwana umwe kumatigania aremi gwita skuru ni wagi bobisi na nde kuri na Weru uturo nebo mwana ojubone nyuma ya gikundi kimwe ritwa Muge Rescue Care Foundation gutenyera gutethia mwana ojo. Gikundi giki ni gikirite wira ndi bakurira mwana ojubisi kuma grade 10 Mwanka University. Ana rietwa Lilian Kendi kuma ntura ya Ntaramige ciko bunga tigana West na kara kathomagira cukuru na iriri kara kwa murikitwo ITV ya Weru na kinya Weru FM indi koneta mukabwa na rietwa Muga Rescue Foundation itongoreretwo Dr. Mugambi uraba umbite kuiwa bakio bakathomithia kana gaka kwambiria grade 10 mwanka ria karike mathomo mako kinya ma university. Onere mantu ya yari Boston ke social media ni TV ya Weru TV kuhusu wana ba fans baraba tayari na uwezo goita skuru na tona ibubu ya Muga Rescue Care na foundation yetu ya Muga Rescue Care tuwatanirite na members betu tone situation hiyo na oni Muga Rescue Care tupatanite na other members ituramwire oni ya Mugambi support education ya mwana o in partnership with my sister uraita Wanja Clean Karachi. Tonibo ya turamani na family tuteje family nikenda mwana o omba ikuzoma na omba ikuwizira akiteje na iteje family yo. Tonibo ya sana turamana na ntobara by less fortunate in the society. Ambire Weru TV boya sana. Itongiretu ninziga na support staff ekie bale boya sana nuntu bakwa highlight manto yara ya very critical in our society. Wana o Kendi toka omba kure afisa ekie kuma dai manka ombe complete high school education ekie inkena kana gakakokongwa muciari na kinyatori bataumbite kwigwa bakitha kumania na uteithio buumite kwigwa bukewa kana gaka na tutekona inya bia kuria ku ntiona inya bia wikia mwana cukuru nendre bai baba kuwa baikie mwana thukuru ngai abatharime na baike boya na batongorie na rengo iboya nyakuwa mwana o thukuru yetete kona uteithio kimugambi kuiboega kinya ki Mr. Mongela kokumperia support na inya kuiboya kimugambi kokua akambikia skuru internet kuria njira. Daktari Frederick Mugambi numo antu bara areire aiwe kwa kiriro kia family na uwa kathomithia kana ka mwanka kathirie kirasi kiao kia school na kaomba kuithia boya kinya university akamenyera ibwana atia bubu tumande akwira Daktari Mugambi bwega. Kiripotera ndo cha Weru kuma ntura ya Ntaramige ciko bunga tigana West mbetagwa John Nthiga. Kiriuria Daktari kimege kimwe kuruna mwari ni bagutarwa discharge njega ya withire na ire ni kionaniria kia thina ndene mwiri jwawe. Twaririe manto ma discharges cia njira ya uchiari ino ni into mwekoro wonde experienceaga lakini kiri ekoro bamwe batiomba kumerewa na batiomba kwerewa ithina kethe ni thina kana ti thina tia mabere na kuga ikawaida kwewa mwekoro akiona discharge kiri njira yake ya uchiari nonto ino nio njira ira na njira ya uchiari wa ikithambia kana kuruta rukorwa rumukugwa rwi ndeni ya njira ya uchiari lakini no wiwe kuri rukoya ni abnormal discharge ikwewe kuma kwa una hata mwekuru omba kwathurana kethe discharge nira ya kawaida kana nira iri abnormal ira tona tuga ni normal ruko ni discharge ya kawaida ndoro waro kuma rwe fluid kama o
makamazi na rotire na arufu rotiko rotua rukenunga na ruwa lwe smooth. Rangi noiwe egechenjia kuringana na cycle ya ira mwekoro ari. Dera mwekoro ari kia kugia na periods discharge ira yuma ere clear thin mucus na itire na arufu. Lakini dera akinya the second cycle after 14 days dera mwekoro ware na ovulation discharge ino ne change agia egatweka whitish kana milky, lakini neo itire na any smell. Kwa mwekoro alekia ku ovulate na iwa ena normal discharge iwa ile milky. Kwa intukwe inona tumba kwa edwe consider eri normal discharge ya mwekuru. Na discharge ni wa ere muhimu mono nonto no etethagiria kuthambia njira ya uchiari na kairi netethagiria kire fertility. Nonto dira mwekuru na mwekuru baguchwa mwana mucus ne mandetethagiria mbewira ya mukuru kumba kwa ikimi protect kenda nya yomba wetia kenda yomba kwa iwa ne kumba kutunga mwana. Discharge yekoro ira igwere ya kawaida. Nereko discharge mwekoro omba kuga ona enu ti kawaida. Kore discharge ira yomba kwa iwa kore ino ende rukorwa romba kwa rukiuma kire mwekoro rugatweka rwe na rangi pengine kuma from yellow to red kana kwa ere brownish enu kwa ena rangi inu ni abnormal ti kawaida. Kana noiwa ena rangi ya utweka grayish kana green enu still kwa mwekora kiona discharge na rangi enu ti kawaida. No yewe discharge kuma ekwa ena arufu kwa ne kunga monota gento gikioru kana ta ekoyoreoru na enu kwa rena smell ta inu to awdaweta ni wa ere abnormal na monomai wa ere ndariri ya type of infection ya njira ya uchiari. Kure remwe mwekoromba kwe wakiona discharge tarira akamatite ekatweka ni discharge enyinge kabisa eri neono tuwe ere normal lakini kaya kwegwa ere na smell kana ye na ndamu enu ndariri ya kuonania kure na thina ti kawaida na nabwirite kuone wakenda omba kuona problem ya discharge ni timite change ni mbio. Akariba kangete Gembe Central ni bombeta kwithirwa bagichumiria na gutetera mubunge wao Dan Kere ni kiraba kuga nethiritwe agichiumia gukira kithomo gicigone giki ni nyuma ya bamwe kumorota kumenya nawe kwithirwa akirira na ba form 4 ake BC. Akariba kangeta gicio kia ubunge kia Gembe Central ni basiumirite okathoriti ngwibwa mubunge wa Dan Kele mno manto ne yakoni ukiria kithomo na kurira na ba form 4 BC bakiuria aria notongeria bwawe ni bamwe kanya ritengwira athurirwe nangora mheshimiwa ndani bwana tukurira ana ba form 4 fi onthe na unetere kondi no tinyana arake aro gori tingwe mno aro bakarta 500 ndatobera barabara ku miaka 10 bware munya kurira kinya form 1 bware merwe ni mheshimiwa ndani kanyari tengwe no tokoringa bramo gotetethia deraba ari kuo bayukasi ambassador bakendia mheshimiwa na anete amando ya kwendia ambassador kwa ibi ando bakwanjerio mupinga no ndo iba kuona ngoi waritete ni umuoka bonene kwa wende kadoira opposition ibareke kuibwa monki mapema tora antu Gembe Central watu eterete batwe ogebacho 2020 tosoge kelerenge rescue tebe bakira bakuma form 1 munga form 4 kwe bare thirikari na miaka 10 na tutu bakilete mwana fi baya na fi tamu mbere uterenge bona mbesa ngochokeria bwana Kele nkatho no ntuba kuthomethia na pa form 4
na batekurirwa fi na nkamwira asante na kinya bakuringa kelele bakiwa wantamu ni antochiro bulachiro kwamba kwetwa mateku ni bawite mwito ya mubunge kili kurira na ba form 4 BC ni kenda baukiria kithomone na utiira uti grade ya E ikoneka gicioneke ondo sababu ya kurira baba form 4 tha ibo betete kuthithia kerio no kaolo ka form 4 te kungiwita wo wende ka kwenda kuhakikisha ira ciona wegembe centro ikuma kenda mwana uroe form 4 ethira akaririte kerio comfortable ate kwirwo urabi kenda performance yeke baba inge baba kuringa siasa za blackmail barua kangeza thirikana wijine lakini yonte akangeta ndeni raero mpesa yonte akeya ndeni raero mpesa baraba kuwa shukuru ite ani mpesa re nabe warimu o bati otorotora mbi itaya no principal akaza principal ataria biyo kwa nurongo musiari ora bentore take baroene akiura cia mpesa cia kurira mwana ari akanusu monka tamwe katire na balance taya tena balance nkiripotera weru weekend kumembe Mbitao Marion Karugi wa Naftali. Akristo ba kanisa ACK Nkiludhuni batigi batena kurombera nyuma ya kabubani kumera na kugwithia kanisa iwe karika ririre umire kiumio giki niritigite Akristo bagitaraga athara ya nkurukia 500 na ndiromba reo ni kiria tongire na tubawendi bobwega kubatethia gucokaniria kanisa eje Jonthiga gatumenyithia Shirika hapa kanisa ya ACK Nkiludhwira yegondi ya athwana giciko bunge atigane West indi batiji ko bakarombera ntugo ya nyuma ya kibubani kinene kumba kwa imburite kanisa yao na araba kwa kibubani yeku kiajire ntugo Jumatano na gutiga kuona rite mabati burubati wa Chengeoni mantu yara tonete ni kanisa ntugo ya Jumatano kwi thaa 11 ikombere kwi ya kibubani kinene muno kiraomba weta na kanisa yu yonthe akristiano boko na barairitaniritie bonene pio pameaka na baimba na nibwo kumbite kwithira guntu kwina riua riringi sana na kwina mpara kutaura riu nende bako tukoneka turingirikite muno nontu nyumba yu akika kwayo ni atumirite mbeca cia bangiri 500 riu batwe katukuria wendi bwantu babega bara atongeria betu bara tuthurite na endi babega bara bendekia kututethia ringi tumba ukide nyumba eu nontu ni mukasa yatwirire na untu kuni kwarite sana antu bai bakuonekana baringa turingikite muno nontu bakomba kwithira ibakuria nina bakarita mbeca cia karibu milioni ringi ukite kanisa ii inarende barombete antu bagwendi bwana gakinya tongeire kumba ko bakibaririkana na kubatetheria gucokanire kanisa eno awangabana reverend ntwethingia murombia murungu itomwira ngabana ichuminyo kinya u antu au tene kanisa ACK Nkiludhu twati waka itokwira our MP mutunga umbe utethia ngondu ja murungu jo na kurombera itokwira wa MCA nji muchoi na twatitie ringi mnene tunyegitha no twatitie itukumenya buru tuti kuruka ringi no tukanisa ni raitire nya uwe tukuromba kabisa ichumia nya nyo kinya ntu au no umu watu akulukirite waka kanisa turagite na umu nebo tukona thai turingiki tukona ka tutimiomba ringi no ndene mwathani no ntu wa fadhili kana antu abega barabenda utethia itukumba twatirira iteniri tugira antu bawendi boboya batonyere batutethie simigwa betu ba county inya ba county batonyere mwanyene batutethie na kina kira kionde muntu kia kwithira kiona inkurira nkiwa buru atongoria betu bonde batwikirwe kio no ntututeaile batu tukona thai ni ome tukarombera Sunday yite kanisa yetu nirombera yonde kuthangalana na iturari tugua batu tukubwo tukuthinyara lakini mwanka thai itwachokerwe ringi nyuma nara muno barombete mutongere wa nthiguru no William Ruto na kamunini wake Profesa Kithoro Kindiki nontu na kiri murungu na ibona bete yetu ni mwanya bombe kwigua bakigwe kiriro giki imbona nya rais wetu baita wagatunisa baba ingi muno kuguingi na imbona nya Kindiki baita wagatunisa toromba nya oya burai lage tunisa turatungi no tunya batu na kumya ya kugo tumeru itomwete area kura imbinge muno na tulikane
kinya batu ana na taumbo tutethia ene yetu kenda tubomba kuthia be free kenda bateiko baumite no tuba umite na inya kiripotera weru weekend kuma ntura ya Nkiruthu giciko bunge atigana West Mbita wa John Thiga kirimikire na mikarire kiumia giki mwari na gwitano wikiribu bwega bwa ngwire itagwa Tupes. Ntuko ya narua gatomenye uthongi bwa nguo iji itagwa Tupes. Nguo iji ciekagirwa ni anabari muno. Nguo iji ugeta gwetia ugiciitaga jasuti nyontu cithairagwa inywanene. Muntu wonthe nabujagirwa ni nguo iji cia Tupes. Withirwe unori, uchekei, ukuei kana urei. Nguo iji ikagirwa weekend muno kana riria witite safari. Nguo iji itiendaga ikurumatite muno, yendaga iregeri bwa anini. Nguo iji no wikire muguto itengwa nene na pisi wingi iri iguru, no uchuirire t-shirt ya white no geta nayo no tumenya. Ojo ni kuga te lazima wikire ingwa nene. Nguo iji bujanagira na kirato kia sport kana rubber shoe. Mekire ya narua ugeta nayo kanisene, ita nayo weekendi kugwiranirwa na bangi. Mwikire jojo ugeta naju ofisine. Muthija tsona njira endi kwibwaga no tubakona kanya kugwatana ba utuchemane rojo kiriwe rutha mugwanja nyuma yakagitagate kurajo kerurio kugwatanira na Stella Karimi County imwe kwa mokumakire studio chetu cha Wero FM kiri mubango jwa gwatokanga bitagwantinya rikenywa munanirio Mathithio okari Purity Richard. Ni Wero TV.